Ćao ljudi, danas ću vam ispričati neke od problema kod javnog prevoza. Dakle, pre nego što počnemo, obavezno bacite like i subscribe. I da, ako me pitate gdje se nalazim, u KAF tramvaj se nama. Bukvalno je najbolji tramvaj ikada. Po meni, jer sam ga navikao se na taj tramvaj ide tim. Iako će neki reći da je bolji. Ja nije baš ono što je znači, mislim ono da jesam dobar, ali ovaj tramvaj, ovaj KAF tramvaj, jedno dosta zvuči ko glas kad kaže stolice stavno. A ne, ovaj taj. Znači, inače, javno prevoz. Znate zašto KAF tramvaj? On je ovako crven. Ima, evo ovdje ima sedišta koje su isto ovako iza crvena, ja baš sedim na to. I ovaj je skoro da je prazan. I to. A mi se bacimo na video. Dakle, da li znate kada uđete u tramvaj, trolejbus, autobus, nebitno, vi stojite, vi taman vidite neko da je ustao, vi krenete da idete da sedite. Verzara pijata. Evo, da čujemo zvuk vrata kad se zatvaraju. Da čujemo zvuk. Evo, da ćemo nastaviti. Znači, kad kažem, što sam se ostao. Znači, znate li onaj osjećaj, onu situaciju kad vi uđete u tramvaj, trolejbus, bilo gdje uđete i vidite i morate da stojite. Vidite taman da je neko ustao. I da, nemate da mislite sad što kažem, vjerovatno ste pogodili. Jer, na primjer, vi se obrazujete taman da ste da sednite konačno, vole nas. Taman da se došli mjesec da... Sljedeće stajalište doktora Velizara Kosanovića. Taman da ste vidjeli tu gdje je neko ustao, gdje ćete vi da sednete, onda se desi ovo, to je da neko drugi dođe iste te sekunde tu sebe. Vi samo što želite da općete tog lika što više da naterate da ustane i to mi se uvijek dešavalo. Znate koliko me to popizdi u tri inače na nas i druga, znate li ono kada se, na primjer, kada se držite za šipku, ovako, držite se za šipku, vi osjetite i samo odjednom se krene ovako da se drda prevoz. Doktora Velizara Kosanovića. Krene ovako da se drda, onaj jedini tramvaj, autobus prevoz. I sad opet. Krene da se drda. I sad ovo, krene drda, da se mene treba je onako drndati na maks. To je to. Što sam najviše mrzela. To kada se tramvaj drnda onako, znači da ona tebe je bila zvala mama, pa zato se ne sjeća jer je nešto. Inače, da nas sam sad namislite na prije, znate još onu situaciju kada imate ona viseća sranja što nema u ovom tramvaju, ali ima ga u Bosanskoj. Mislim, ima ga i u busevima, ne znam baš da trolejbuse. Ne nađete što vam to zamislite kad to nije onako pričvršćeno za šipku, nego se pomera. Pa kad vozač naglo zakoči, vi odete u tri, znači vi odete u tri, da, onda, vi odete u tri i da, i onda se samo razbijete, ljudi ako vas gledaju vas ovako. I naravno, vi umirete od sramote. I niko neće vam pomogne. To, mislim, to je baš da neće vas pomogne da vam pomogne, ali ima i dosta ljudi koji jednostavno zabole. I onda krene do stajalište
Mite Ružića. Sad ćemo da čujemo onaj zvuk vrata kako se zatvaraju, da vidite kako se... Najjači zvuk. Najjači. Inače, ovdje ima najbolje, znači, ovo, kako? Ovdje nema ničega. Kako me ovo ponese, brate, tramvaj me ponese, kao da sam ja dete od tog tramvaja. Sljedeće stajalište. Radio Industrija. I evo te Radio Industrija. Inače, da li vam se neko desio da u autobusu, mada najčešće u kaf tramvaju, ako ste se nekad vozili ovim tramvajem, da li vam se nekad desilo da tramvaj jepa o stajalištu i govori vam kao da ispovedava, da tramvaj krene da jepa o stajalištu i kao da ispovedava sve o Nemanjićima, o Sinđelićima, o Nemanjićima, o Osmanskom carstvu, ne dok ne kaže do kraja stajališta, tako? To ću da vam pokažem u narednoj sceni šta se bude desilo, da će da vidite. Kad bude krenulo da jepa kao neko derište malo. Stajalište. Radio Industrija. Sad nije jepalo, sad je samo rekla sad. Najjači zvuk na svijetu. Nema bolje. Sad ćete da vidite na šta mislim kada kažem da tramvaj krene da jepa toliko ko neki, nemam pojma ni ja. Sad ćete i da vidite na šta mislim. Ima ovdje zvučim gdje govorim sljedeće stajalište. Sljedeće stajalište. Ustanička. Predsjedanje za Grocku, Voždovac, Miljakovac, Banovo Brdo. Evo, se vidio na šta mislim. Ispovedava sve o Osmanskom carstvu i Nemanjićima. Da vidi. Kao da ispovedava sve o Nemanju, o prahistorijskom dobu i Egipćanima, starim Egipćanima i Grcima i Nemanju. To sve je ono što može da im. Kako tako jepa taj tramvaj. Priča gluposti mnoge. Dobro, možda sam htio da kažem depreseda, ali brate. Ovaj tramvaj, brate, samo jepa, kao da je otišao, nemam pojma gdje. Da, i znate li ono kad mnogi ljudi vole da nabadaju ova dugme od vrata? Trenutno stajalište. Hvala što ste koristili naše usluge. Hvala što ste koristili naše usluge. Mršti u pizdu lepo. Inače izašli. A što se ovaj tramvaj zahvaljuje kao da mu je Bog podario život. Tramvaj se zahvaljuje kao da mu je Bog podario se. Nije vada da sam čuo ton upozorenja odavde. Hej, je prilično. Vidi ga, ako se čuje zvuk dobro. I da, a kad tramvaj onako krene da jepa, da brbija jepa, ko da ispovedava carstvo o Nemanjićima i dobrate, to bude toliko loše jepanje, kaže kao predstavničko. Kao što je rekao, predstavničko stanište. Poslednje stanište, stajalište. Preokretno stajalište, šta je? I to rekao je okretnicu. Ma šta god da je rekao, ko mi kaže u ku. Znači, ako vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte i subscribe-ujte se na ovaj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!